बिजनी सोहोरनि महात्मा गांधी रोडआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गंसे स्कर्पिय' कारजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे बैसोगोरा आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमायो। थैनाय आइजोखौ बिजनी सोहोरनि 2 नं वार्डनि थागिरि सेबादासि सरकार होनना सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बैसो जानाय आइजोआ एमजि रोडनि लामा सेराव जिरायना थानाय समावनो हरखाबै AS 26E3505 नम्बरनि महिन्द्र स्कर्पिय'जों सौख्रांजाना जायगायावनो जिउ खहा जायो। जाब्रबथायनि उनाव स्कर्पिय'नि बिगोमाया गारिनिफ्राय खारखोमालाङो। बिजनी महकुमा पुलिस मावख'गिरि प्रसेनजित दासजों लोगोसे मोनसे पुलिसनि हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैना गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो जाब्रबथाय खालामनाय स्कर्पिय' गारिखौ जब्द खालामो। खौरां मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय बैसोगोरा आइजोनि नखरा जोबोद गोरिब थाखोनि आरो बिनि सानै फिसाज्लाया नखरखौ सुंथानो थाखाय गुबुन रायजोआव खामानि मावहैना दङ। एमजी रोडত পথ দুর্ঘটনায় সেবা রানী দাসক থিতাতে নিহত করেছে। আমি এটার উচিত তদন্ত বিচারিছি। বোলেরো গাড়িটো আমি এটার উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ। শুনামতে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত এমজি ৰোডত মানে মানুহটো ফুৰি আছিল নেকি তাতে আছিল, কিন্তু গাড়ীটো আহি হঠাৎ লগাই দিল। লগাই যোৱাত গাড়ীৰ কোনো হিতাধিকাৰী এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। আমি ডেড বডিটো হস্পিটেলত এতিয়াও আছোঁ। এতিয়া আমি পোষ্টমৰ্টেম কৰিবলৈ লৈ যাম ভাবিছোঁ, কিন্তু সিহঁতৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়া সঁহাৰি পোৱা নাই। তো বহুত দুখীয়া পৰিয়ালৰ হয়। তেওঁৰ ল'ৰা দুটা এতিয়াও কেৰেলাত আছে, আহিব পৰা নাই। মাটোলৈ এতিয়া কি কৰিব, মানে বোৱাৰী আছে তেওঁৰ, কি কৰিব মানে হতভম্ব হৈ গৈছে। তো সিহঁতৰ ফালৰ পৰা কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই। তো উচিত তদন্ত বিচাৰিছোঁ আমি।